मैम ngasi vlog se ke yoy na thamba aina Brahmaputra da koilubagi to Brahmaputra gi turen gi maram da haibani ado jemi ngasi ado plus ai apoi gi office da ngasi just student na information ki lakhi bani ama senior ni du di lakoi ken ke student nupi mcha ma kar lai ma na just counseling to la bani just information gi aina haire du ma di uttare da mo la amaga aina formal sum wari ka sal ki bada na easy feel na ba ya na aina sum wari hang ko na sum to to bi hang ga sum jing na si aina sum si sum memory oi na ba gi haina aina to gi bani jing na si ado mainly muzi Brahmaputra gi scenery se jamna faje red river so hani hai ba Brahmaputra se ado gi aina mayam da aina ko ru gi do ado share to rakani jing na si makha ta na students ne jing si ado muzi ki MBBS pass to gi ba students se kra mo gi nerves ki problem le na ne man se kra wa ngang da ba mi to ke hai ke nom to ri ba smai mi to khappi ado jing na si ma ki mayam ba su ko na ha gi ba ni ko si da asili ko se ke no to ri adopted students thai ba ma'am MBBS videos lo government university da tha ri ne ado jing na si do moi ma'am pass to na su la e harawe ji ma na MBBS lo na MD course to bani hai na ke no khan na le ne ado angang ka ki just information ki lakhi ba da su wari sa ma ko na la kan hai ma su chat ni ma pan da ji MD ma pan de MBBS to na la ba ni na ma post graduation to ni ba ado PG gi da ma ta ni da jing na si ado wari sa gi ba ma'am jing se hana Brahmaputra do koi se sanda gi ma na numit changma ko ki matam do kya bhajai jing na si Brahmaputra gi maram da so ai na khara so keno ma'am da sum share to gi bani jing na si ko ma'am thabak su gi ma'am marak siga Hazare scenery city oh ma'am ji ko se Brahmaputra tureni se sanda da asondai si na keno rope gi keno do ni si jong phajadra jong se ari lai tha Umananda oira ma ne si se phajadra jong se me ang ma khoi nga tang sanda gi koi thorak pa lak pani si sky akai na se aka se jong ma kha da ma ki mami ta ba se kyam phaji jong reflection se to asonda rope gi le re son side ta sini se me sonda construction work choli ri si phajadra se me sini se me Brahmaputra ma pan da lak gi ke no ni memory no gi view ni se phajadra jong se Brahmaputra ngasi asiya mane construction work su tori hana siya DC office ko or mada huje hengra bari haidu ko pu kare adu ni se the construction work choli ri hadi tori to si sandagi matam siga aina video se nambani mayam jisi Brahmaputra se Sanskrit dine Brahmaputra haidi na son of Brahma gi putra machanupa Brahmaputra turin se mayam China India Bangladesh Tibet chatliyewa mane ma se do phangni si turin se progress hoina chatlaga Padma dugai Meghna the Bay of Bengal da oisan bani tributaries na mayam le asi river system of Ganges river the left side na Lhasa Nyang Warlung Jangbo Lohit Nau Dihing Buri Dihing Dangori Disang Dikho Jhansi Dhansiri Kolong Kopili Bhorolu Kulsi Krishnai upper Meghna loi left tributaries ni hujik right tributaries tana Kameng Jia Bhoroli Manas Beki Raidak Jajhaka Tista Subansiri Jia Dhol Se and Pagladia Sonkos Gadadhar asini Brahmaputra rivers with sini je mayam fajaman baduga isu mayam da sum share to ropani siung fajadra nomi changbagi matam se sunsetting gi matam se jana fajabani adune ina video mayam da sum share to ropani Brahmaputra uram da mi su lerangani khara di uramani amba maximum mi di uramani aba khara di Guwahati da lakta ba mi jindu di uram ki right but atopa jaga da Arunachal gi atopa parts ba Assam ba China da su Bangladesh da su maki tributaries that le ma se sama chapani du ki longest river in the world haibani tuga taba mi su sum uramani akoi asigani Assam Guwahati da di Assam da di se Brahmaputra haina kaure
dagi kaino dure ine haigre Burma gi machanupa only one kaino one and only male river haitare ate nupi gi maming dani ne Ganga Testa Godavari Jamuna adugumbado but asina Brahmaputra nupa gi kaino ture nodi haitare ne nupa gi maming da asi turen Brahmaputra sitani ko male river nupa gi kaino turen haitare ate di nupi gi maming gi ngadani asina nupa gi maming da thon gi Brahmaputra river ni the mighty Brahmaputra haitare sise jang nungai phajei longest river ni one of the longest kyam khena ghara no sai Brahmaputra gi keno duga scenery duga hojik city ki scenery siga kyam jang khena ghara no siga scenery ani se kya difference lai hai na yo Brahmaputra pan ke scenery ga sanga ge lo si na main city ge ni mamang da su pura traffic jam ni se pollution ga ta sonda to de na pan da di kyam nongai pollution free ni na Hojik ni amar regional language Manipuri language te hobo the office ke scene mani si se koi student ne chakhi ba muji MBBS pass to na lae MD to doi ba to kenige lage lete Crimea Federal University Mr. Anik Das our student hai akoi student Hello ni everyone. Crimea Federal University, fabulous. I mean, faculties are way more perfect. Study बहुत ভাল আছে. Infrastructure to bapre bap. Very nice. Mane I was feeling like I was staying some like different place. And then the weather was so good. People were very good. Fooding and all lifestyle and everyone is very good. Indian food available or not? Yeah, it was available. Most of the students access. Yeah, we found it in every place, and then Indian food. Yeah, you can yeah. also cook yourself. Yeah, we can cook. Like in a hostel, we had a kitchen with everything like grill, oven, everything was there, and we could cook everything. Atwa Dada, your brother also passed out from that university. Yeah, he also passed out. Pallab Das. We both were very happy to find this place, and actually happy that you guys guided us. Thank you. And you also study very hard to become a doctor, na? Yeah. Now you will go for MD course, no? Yeah, I'm going for PG. PG, on MD. medicine. On same. MD means post after post. Yeah. Here in India means Postgraduate. MBBS. India Yeah. the MBBS, right? But abroad the MD course. MD course. MD course. Now I'm going for postgraduate on like medicine, and then like I'm deciding to go for this Kazan University Kazan on University. Russia. Or Russia. In Russia. In Russia. Yeah, it's very. I have seen that. Oh, already you check out the colleges. No? Yeah. I The check out. universities. It's very nice. Now it's all on your guidance to guide me to that Okay. place. And is there anybody who is interested to take admission this year? Yeah, I have like two of my people, like so they are small brothers, kind of. They are very interested, and they have asked me to guide them. To Okay. And take what some- about Pallab, your brother? Yeah, he's been working in like Meghalaya, Okay. and very happy. And even he is looking after like to visit again to Okay. Russia, even trying to find some extra Okay. courses. We are also happy that our students are now doctor. Thank Okay, you. बहुत ভাল লাগিলে দুটা মানে two doctors from the same home, same family. At any students those who want to study other courses also, not only MBBS, we are sending other courses also abroad. To তোমার নামটা কই দিয়া Samisha ইয়ারে এখন Samisha Sharma কোর গুয়াহাটিরে হয় ওকে মানে you complete class 12 or Yes. graduation? I did my class 12. After that, I did my interior designing. Okay, you pursue or you will do? No, I did. Okay. It's completed. বহুত ভাল লাগিলে এটা কি এব্ৰডত যাবানে যাম বুলি আছে ইয়াৰ কথা শুনিছোঁ বহুত পাছপোৰ্ট বনাইছা হা আছে না নাই সেইটো কৰিম আৰু অঁ
ছাৰে মিষ্টাৰ দিগন্ত ছাৰে চব মানে এছেছ কৰি দিব সেইটোৱে গম পাইছোঁ ইয়াৰ পৰা মানে পচিবল হয় চ' ইয়ালৈ আহিছোঁ আৰু আৰু শুনিয়ে থাকোঁ তোমাৰ কোনোবা ফ্ৰেণ্ড আছে নেকি যোনে ইণ্টাৰেষ্টেড এব্ৰডত যোৱা লৈ যাব পাৰিবা তেনেকৈ কৈতো থাকে চ' তাত গ'লে কি হয় হা যদি হেৰি হয় তো ষ্টুডেণ্ট মানে তুমি ছেইম ৰুমতে হোষ্টেলটো একে হোষ্টেলতে শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰা টু ষ্টুডেণ্ট ইন দ্য ছেইম ৰুম তো সেইটো আৰু তোমাৰ স্কুলৰ পৰা হেৰি নিজৰ ক্লাছমেট লৈ গ'লে ভাল আৰু তেনেকৈ বহুতেই যায় মানে একেলগত হ'ব ভালেই লাগিল আৰু তোমাৰ কি ক'ম আৰু বেষ্ট অফ লাক Tuesday numitini sise sinne se Hanuman Mandir gine mamangda sini se Guwahati de laiba sin security guard ka leire ngasi Tuesday ni na sige thong hangge asong side te ge hangge si jong lei ron ba o kayo ani ba o kayo mayam asini se last day se manung da mandu to se mandali da si mayam ani ba marang kai khare khoi siga moi din jing na lai ba Tuesday de लाए Saturday de लाए सिसे मुझे सिगा फमी असे मी जाम तिल्ली है ना असे ओ सुना लई जोन बा सिगा ना सुमाई अनि बसी जे अदुगा सिगे चत्तो से सिगे की सि सु चंगभम म लेबा सिगे चंगनी श्री हनुमान मंदिर तो सिगे चंगनी बा मसाई असुंदो सिक्योरिटी गार्ड का लेबा दुना मेन डोर ने बा अदुगा सुमाई मी जाम ना भीड़ रगा दी तिल्लगा दी ने सुमाई de लाए असि लंबी दे असि गेट तगी माने कई हाइटरे लेहलियाबा सी गेट की चंगहली असुंदर सिक्योरिटी गार्ड को फमना ले आसा सोन साइड मेन रोड तो सुदना साकी दिया सीसीगा अखो से दिया मयाम थान से सिगा पी मनुंग द मंदिर मनुंग द पी दे सोय मा पांदा सी फील्ड से दुर्गा पूजा का तो बनी मयाम चाव न तो बनी सी फील्ड से दुर्गा माने ओय ऑर्गेनाइज चतुर्थी सु सिगा सुम तो भी फंक्शन का ना असी सु थोंग हांगे असी सु थोंग पाले ना सिगा बट सिगा ना सिटी बस लेपे अदुगा सोंदईने मेन दसे मोनि दागा सोंददी चंगमदी हनुमान मंदिर की चंगम दो सोंदनी सी से मया सी दिन सिगी लोइसलक पदा सिनी था पदा आ बनिया हजबनी से सिनेरी से